tala fatu Samoa la mai mwanga le nei tula o la fiafi. Alo maia e se whapaponga fo ele nei o lo Samoa Taulogologo. Tumo ati a tatou tala, o le aswan nafi le sa whamanatuina ai e kalesia Nasareta. Le atoanga le ona se fulu tausanga talu ona whawaina, ma tau nuu mai le e kalesia i Samoa nei le tausanga tasi le a feiva se la uono suma le lua. O se aterengani nei o le report. O le aswan nafi le sa whamanatuina ai le kalesia Nasareta. Le atoanga le ona se fulu tausanga talu ona whawaina, ma tau nuu mai le e kalesia i Samoa nei i le tausanga tasi le a feiva se la uono suma le lua. O le nei whamoe moe o whamai aina male manuia. Sava aia lau fofonga fia tanga talo tole e kalesia. I le lango ina lo lato wha moe. E pe yuna whaatino ina inisi o savali wha alo. Ma lau fofonga le fia le tae au le aswana nafi. Ma o le sauninga lotu sa tete ina le sunga le whawhenga inga ia peni whakaua. Sa awai uma le tele o suyo ma lo ma le kapineta i le wha moe taua. E pe yuna whaatau nu uwina ma le manuia. E pe yuna awai ai le taitai awao le e kalesia Nasareta le lalolangi. Peife au fōma ia David Graves. Whapea taitai le e kalesia i le Pasifika sa sunga ia Mark man sa sunga ia Muaroa Foa. O le taitai fono whaatonga le tumalo Samoa. Whamui nāti a tia liunga, pa i o taitai le e kalesia. A misel au whainga winga ta sofia le atua ma le mamalu sa ofia e muli mahuina le a whaamui moe. O le fionga minista o pisinisi ala manuia maleipa. Sa fonga ina sa nuanga au tua le aso e whai masui el pa i o kabineta ma le whainga malo. A fionga le atinu u wengso i alo. Sa ia sa unua e whaapea. O se matati ai longa i le tala whaasolo pito le kalesia. A o se muli mauola i le soifua au no sunga i taitai le kalesia na mua i malai le nei whaamui moe. Ai me se soifua tautua tangata lotele e kalesia i Samoa nei. O le mano malo ina o anganga mo le malo le atua e ala inga luenga Missionary o le wala au ngatu pito le o tātou le au kerisiano o le olo o ngata tonu le ngaluenga e kalesia Nasareta. Mautau ave whanau o le tua i tu aso pape nei. O le aso le nei. Na whaia i o wa tātou te oli ma fia ai. Ai wha maunga ngana mo li mau al perfetto Isaia e mātanga o fie na wā i lunga o maunga. A au o e au mai ar tala lei, a tau tino al file mu, ma wha iloa mai li whaortanga, ma wha pe atu i asiona, e wha wavau le pūlenga le atua. E wha pe nā le nganga o le nei tai au, a wā o lea o tātou mo li mauina, patupatia le alofa le atua, i le atoanga le ono sifuru tausanga, talu o na taunu mai, ma whātu ina le kalesia Nasareta i Samoa nei. O se matatia i longa, i le tala whaasorpito le kalesia Nasareta. A o se mori mauola i soifua u ona o sunga i teitai o le kalesia, na mua i malai i le nei whaamoimoe. Ai maise le soifua tautua, tangata lotu o le kalesia i Samoa nei. E le titi le whata awara tātou malo i le sao e kalesia kerisiano i le atunu. A wala tapu e ino soifua tapu ai o Samoa i le atua soifua. O le whaavai mausali lea o le tātou malo tutu atasi. O le ewa whamanatuina whaatasi le nei tausanga. Le atuanga le ono se furu tausanga o le malo tutu atasi o Samoa. Ma le ono se furu tausanga o le aso whanau e kalesia i Samoa nei. E titi le whata awa ar tātou malo i le sao e kalesia kerisiano i le atunu. A wale tapu e ina o soifua tāpua i o Samoa, i le atua soifua. O le whaavai mausali lea o le tātou malotu to tasi o Samoa. Sa ia whaaleo ina le whaftai ana malo le malanga umile e kalesia le nei ona se fulu tausanga o mawai, e hafua mai o na taitai au le lalalangi le Pasifika ma Samoa nei. Leo whainga luenga ngā lulue ai mese tangata lotu uma. O leo whaamautuina whaatasi le nei tausanga, le atoanga le ono sifuru tausanga le malotu o tasi o Samoa, ma le ono sifuru tausanga o le aso whanau o le kalesia na kalesia o Samoa. O te whaleo ina i le whawhitai alo tātou malo, i le malanga umia le kalesia le nei ono sifuru tausanga o mawai. E afua mai ona taitai ao i lalulangi, le Pasifika o Samoa nei, le au whainga luenga ngā luluai, ai maise tangata lotu uma. Whaftai le folau manuia, whamalo le onsai, i le whiau ma ngā luenga le atua. E le tau mate, o lo tupu pēr le kalesia. Ai maise o nāti nae, mor soifua tāpua ai,
o tangata lotu ma le ekalesia o e le se mea whaalea o ngā lo o tautau ti ngā i ngā luenga le atua. E whaapitoa le whaafitai i le sao o le ekalesia Nasareta i le tapu e ino le ola whaalea nganga i le whaatu ino le prokalame le auta le vau mo ke riso o le Youth for Christ. Sa ia whaapea foi o le nanota ingo le tantou malo ia o au ina tupulanga mawhana o Samoa i wala tāua uma ai me se alo ke riso e saunia ai la tau mo le lumanai ma o loo langolango pea i le malo le ngalulua so tau au e kalesia ke risiano umai Samoa ina ia maua pea le atunu uia o loa whalea nganga e alai le while e mua le atua e whetausia i ma le alolofa e lau tua i mea uma. Le malo ma le kalesia e lei se isi whaavae sili o na mauaa ma tapu e aile o langa au na o so se talavou o nā o le whaoretanga ia Yesu ke riso. O le nau ta inga o tātou malo ia o ina tupulanga mwhanau o Samoa i vala tā ua uma. Ai maise ala o ke riso e sauni ai lātou mo le lumanai. E langolango pea e lo tātou malo le ngalu lua so tau au e kalesia ke risiano uma i Samoa ina ia mau pea le atunu i ola whaaleanganga, i o loa whaaleanganga. E ala le file mua le atua, whetausiai, ma le alofa e lautua i mea uma. O Yesu o le ulo le ekalesia. Tātou te whaalolongia, i so se mea tātou te whaia. Taptelu ki tiona, mo lau Samoa taunungulungu. O le aso le wa matari ai le tauwanga le siwafi ne tausanga, mai ato ai le lua se furu tausanga le ne tauwanga, ma lo o tauwa mai ele to telo sui tauwa mai atunu ese, o se wa inga le nei i le report. Le taubanga siva ai lau afi whaavama lolo na lua se fulu. Me le aso lua se fulu mo le wha, le aso lua se fulu mo le ono November lua o lua. I le no whanga tu tonu anga nua le ofisa ta ngata ta whao mai mo mai whafo. Toru vaenga le nei taubanga, vaenga la iti, vaenga o tama itai, ma le vaenga o lii. O le sole wa amatari ai le tauwanga le siwafi le nei tausanga, mai ato ai ai le lua se furu tausanga le nei tauwanga, ma lo tauwa mai ai le to'atele sui tauwa mai atunu ese. O le nei tauwanga le se urua taimi le ua whaatinu inai i Samoa nei, me ta isa amatai le tausanga lua fema le lua, ma le nei tausanga i ato ai le lua se furu tausanga le whaavaina le nei whamoimoi Samoa nei. I le tapuni ai o whemalanga inga whamau malo ono le Komiti se furu maleiva, sa le abia le mamafu anga whaavaivai ai le kalapo le ai lau, e una ia la tonga luenga whaatino e ala i le sa i lia oni ala to sponsors, pone wala patpatonga matanga luenga ma kampani, ai me se asosi ese la to tenga lue whaatasi, i languina le whamoimoi taua. Sau noa le fionga ia le leota, se whamoimoi sa whaatino ina le kalapo i le asolua, whaatasi ai mana paanga umolo o nganurue whaatasi mo le whamoimoi tele. O le awhewhi nei, o se awhewhi whapitoa nei mo le awhalana, o le wata uoles. O le awhewhi nei ua tu whaatasi mai ia kako, ia tato sponsors, ia mawo, a kalapo ni ala ai lau kalapo. Ona o le is a time wanga le tauti to get together. Ona yele manatu. Ona yele matu manatu le tatu au le na se mawaya nei toa Samoa. Ona le whaafifi ina fo yo o le afolava o le tatu watunu. Ele ngata le tatu watunu. Ia o alu mawhana fo isa tau ba o sa abele ingo Samoa. Leala wa langin tu fatas wa mato inviting ai ma ia tato sponsors because anga lei sponsors masapora le kalapo lai la club we can't afford anything le mfai ma ko fai se mea Saia fa pe foi ole ai le ta alo ia le tato au male au ngilangi le semi finals sa utal no i le PlayStation sunga ya so afa fo wina fai Pole ale tulanga yer tato au tato to Samoa pe tau te o le finals pe de ai mau te mana o mau te hosting tau te tali malo le ai lau club pe tau no mai fa tia mai fanua ia pe se u fa ina o ai lunga le finals o le mela lea o le mele o matu tu fa tsi ai mai na lango ina nei kalapu i tato international sivafi competition
lua sumile tau sanga tanu on whawaina. Ine ngata ina o e tai tō tasi o lango malosi mai, soani mai ia. Mātou nei o alu ma whanau la tunu. Pei se i o na whamapopoina le ai lau klap. O le tūlanga lana le whiwhi, o le au o mātou tau mwhai ei. Ina ia whaise mei nei tū whaatase ei taku ia tātou sponsors. Ia mana tātou wō. Sa ia whaupopo le tausanga pito e siri lea o na tāua ma matautia. E pei o na iaida si fuliwa tausanga watua nai, sa le mautonu se no fuanga whaatino ina ile nei whaamoe moe mo ala tau tauwanga. Pei taina ua mahe aswala upuleina na malo mar kapineta whaatasi ai ma le lango maalosi, ale pulengo tangata sa whao mai mua mai whafo, ne ua whamatuina mai ei se no fuanga mautu mo le whaatino ino le whaamoe moe tahua. Luas fuk tausanga nei talo whaavai a pei se i ole e le whaingofie, tausanga uma e le whaingofie. Pau nero se tausanga im tau tia fo. Peo no whai atu. Mai le se fulu iwa tausanga tanu no whaavai. E le whaingofie ona whetuli na isolo le nei kalapu le mea whai ia latou tauwanga. A ne ua lua se fulu tausanga. Matalia mar whaftai atu i le whainga malo tūlanga ua whai ei. Whaftai atu fo i le pūlenga lau tutawhao. I le tamaitai pule ia pati vaine e whapea fo i le sunga le fionga le mesa ya tau sulu. O mwhai e ina whaalau me nei tu e whai e a matu a. O se urwai taimi le ua whaatino ina i fo i le atau wanga mō tamaitai e peo ina ia tā ua. Olo au wai mai ai le tele o sui tau wā mai atunu ese e au fia ai Hawaii e o silama au se tālia. O le tūlanga e se tau sanga nei. Peisa i o le tūlanga nei talu mai na whaavai le tauwanga, matu tauwanga, whaavau malo. E le i whai ase tauwanga a tamaita. O matawina fo e le kalapu le tele wa aluma whana wolo si itia pia le mawaino whamonianga i le whamoimoe, po le tauwanga, ai o matawina tau sanga taitasi, e na whanau lava mai le taulanga o pia, o lo awai tau sanga uma, e le oilunga na awai mai ni sui mai nu itua ma o se whamalo si au mar se lu i foi, mo alama whanau mai nu itua wha apele mo tu tele i savai, ina ia awai mai niso tauwanga le alo manei. Ole mele o matu tilo nei ai. O tele alo ma whanau, o pese i ole mea whele sila fia. Pau a alo ma whanau o le whamanue ina nei matu po kalami. O alo ma whanau o le tutono o taulanga. Pe o alo whanau na o le manuia nei. Se wamanala i alo whanau e o mai nu tua pe o mai savai. E o mai lo tutono o taulanga. Ia na whamanue ina la ia lea. A tulanga le nei alo whanau. O tulanga i lu tua. Le wei mako ia matu po kalami. Pe sila fia foi le sa whain matu po kalami. Ia iulai. Sa whai le matu talo mua i savai. Ia sa whai e ia. O tulanga na lewa iei. La matu woe. Tau whai matu workshop i nu tua. Ioi. Talo ki tiona malo Samoa talungu. O le awhaesina tātou malolonga puupu na tūtaliu mai lea mulanga ngana whaapretania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Fia Samoa ia wha ma le masino no ve mai aperi lai tausanga taitasi. E lima vaenga o vai nai le malosi o wha. Vaenga mua. E ono lolo vai ano fuanga mo lalo. E ono ngawi iai la au whale angai ngai nea tito mani vaenga o whale. E ono mo tisi ai wai ele tise. Ma e whawhainga ta ona sa vali sa bili malosi. E tūlanga la matia no fuanga tūlata li sami mai ngalu malosi. Vaenga lua. E whaatele ina lolo vai ano fuanga mo lalo whaatisi ai mani malosi e sabili mamtangi e ono la matia ai se vaenga lau tele da tunuu. Vaenga tolu, mo lunga tūlanga la matia le malosi e sabili mamtangi ma e matua ia awhia ai no fuanga mo lalo ono lo longa. E ono whea vea ai e sabili malosi leo tota e ono awhia ai le soifua mleola.
e ono whaleanga ina ai tawalunga o whale ma fulfuli mpa uwai la au. Vaenga wha, te tele lo longa ino fuanga mo lalo, mo lunga tu langa mtau tia o matangi msabili malosi e ono whaleanga ina ai whale, mo tisia ele tise, ma e matua i le sangwa le mu mo le whioa i fafu. Vaenga lima, e matua i tu ngā le a fianga mo le lau tele. Mana tua, a tupu se matangi a wha, ia no whauta i taimi uma, ma ia maua peafso ta inga mo le tala le tau mai le official va ai tau, mo le tila fia a wala ta inga mfa ai leilo. Pui le leilo whale ma teo malu mea teo tino e ono le lea i taimi o matangi malolosi. Sauni se ato mo mea teo tino mo whaalablawe whafua see, e au i lau a inga ono nofo i va inga malosi o teo whale, ia mata i tu i au wala tu whai o la taane i whale. Tusa pe a e lua ua te atu lea wha, na nofo pea i tutono i whale, te ia wha mautu mai le official vai e tau, ua saunga le mu. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, yesterday marks the commemoration of the 60 years of the Church of the Nazarene's evangelical presence in Samoa since the year of 1962. Here's more on this report. Yesterday marks the commemoration of the 60 years of the Church of the Nazarene's evangelical presence in Samoa. The Minister of Commerce, Industry and Labour, Honorable Latino Uwenso Ialo, as a government's representative in his keynote address, stated that it was indeed a milestone to celebrate and a testament of perseverance and commitment of the past and present leaders and members of the Church to respond to its global mission, underpinned by the Great Commission of Jesus Christ to go and make disciples of all nations. Today marks the commemoration of 60 years of Church of Nazarene of evangelical presence in Samoa. It is indeed a milestone to celebrate and testament of perseverance and commitment of the past and present leaders and members of the Church to respond to its global mission underpinned by the Great Commission of Jesus Christ to go and make disciples of all nations. Honorable Latino also acknowledged the presence of the delegation of the headquarters of the Church of the Nazarene International in Kansas City, USA. I acknowledge with gratitude the presence of the delegations from the headquarters of the Church of the Nazarene International in Kansas City, USA. Welcome to Samoa, and thank you for your continuing to shine the light of Jesus Christ through this worldwide ministry and for winning souls for the kingdom of God. He added that the commemoration coincides with the celebration of 60 years of Samoa's independence. The theme for this year-long celebration is to sail with faith. This commemoration coincides with the celebration of the 60 years of Samoa independence. The theme for this year's-long celebration is to sail with faith. Let us continue to sail with faith, for the Lord has promised us that He will never leave nor forsake us. Tabjalo Kitiona for your TV2 News. The 20th International Siva Afi competition is started tonight, the 24th to the 26th of November this year, including overseas competitors. The 20th International Siva Afi competition is started tonight, the 24th to the 26th of November 2022, including overseas competitors and visitors for this year's event. Siva Afi competition welcomed international competitors to Samoa. With Samoa's borders finally opened, the event organizers are leaving no room to waste in returning to normalcy. The annual International Siva Afi competition is finally making its return since 2020, and this time international competitors are joining in on the fun. The funds will go towards upgrading competitors'
single and double knives for the events, the registration fees, airport tax for the knives and flight tickets. Contingency funds will go towards any medical emergencies or to help pay for accommodation and transportation. Its purpose to preserve and promote the arts of Samoa fire dancing and to support the development of young fire dancers living in Samoa. Leota also stated they are thrilled to welcome international competitors and visitors for this year's event. He added that this year's event is the very first women's competition. The judging panel consists of former fire dancers Ngalumalimana Patrick Rasmussen and Matangofia Komefiangaima Ali, who is also founding member of the Ailau Club, and David Ngaliai, a 3 times world champion of the Polynesian Culture Center's World Fire Knife Championship in Hawaii. Each performance will be judged based on 4 categories: entrance, actions and conclusion, and overall entertainments with single knives and double knives. To qualify, all knives must have hooks and traditional Samoan lava, ula and tawai must be worn. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Malefai ungale na lau Samoa Taulogologo ne tula la fiafi fafeta ya kulengo suavai lango ina lau Samoa Taulogologo on ye fa sa la fiafi to fa soifu.